sanibonani nyalo ngungqongo 2010 lugodzokeni uyabona lo nalo ngonyaka wabo lo 2025-2026 abanye abangekho la batawuva ngalo nalo nginga lekhona uthi lo mkhulu kuna lo nyalo lo usetulu kwalo eligini kwiloko nyalo lo una 4 win na lo una 4 win lo una 1 draw na lo una 1 draw inginga lekhona ukuthi look good for game noma ukuthi akaze ashaywe kwileague akakwazi ukugibela ngaphezulu etulu kwalo ngoba nyalo lo ukora amagoli amaningi kunalo look good for game vale ngemuva lo akore 2 or 3 avale ngemuva ingakho lo esetulu kwalo manje la inginga anginikeze ligodzo anginikeze imonzo ligodzo lami ngifuna ukuchata nyalo ukuthi kuzoba inkinga manje kule veki elitako ukuthi asati ukuthi ngubani otohlala etulu ngobanyana lo utawu welcome lo eFNB Stadium asati ukuthi ubani ozoshaya umunye phakathi kwalo nalo vale